Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasengsan hima sima ke National People's Party Nongstran Blok. Hak arpusau tarik ubnai kala lingkot arja arpusan kala yo ban lumlang yiginong kit kam jong kaseng. Nak benta banyak kren bad emir jingmut kumno ban penklan ke party. Hak ni ke MDC election ya ke bala penlongru ya ke jingalang Bishop Hall Nongstran. Hak ni ke jingalang na lord ukertong kaseng ubanyak hun ke Nongstran constituency ubabu dasar malngar. Ladan langru uba MH Simle Secretary State NPP, uba Mebanri lalu Secretary State NPP, uba Manoi Bersat Working Nongstran Block, haka jinan langru uba Macmillan Bersat MLA Barim ke Nongstran, haka juga puar kumu District President ke NPP, UMLA ke Nongstran uba Gabriel Walang kumu President ke NPP Nongstran Block, bat ki sepangut ki pat ba, bat kiwe de. Tungin yetrai, daga mansim jong kajing snewret, daga mansim jong kajing snewi, daga mansim jong kajing yasneu tu jemot, daga mansim jong kajing yamir jemot, daga mansim jong kajing ya ai jemot marklem. Ti niyo I mentar kat ni ngiyadon. Ngalamudur bha ba ngide mangi hamni ki nongte ki bathmai ki nongwanra ki kamperloy ga constituency baro kawe te ladangi ni don ga jingya pher jimot te jingbom yesu thu jimot kalong ko bagi yele kai yau pai pa jong ga constituency te ki pai pa jong ga constituency ki akhmi dan ti kleo yangi baro khoi ba kumno ngin saindur ngin thau thumai na ga banta ban phu puntheng bat perloi penpari ga constituency baro kawe di ngakot ngawer hagani ka por ba nginyami renti ban yatre ya kam klan gano ga jinya snopher jimo ka jinya snomo ya ki ai baro khoi di ngaji ko bu kawe ga kanten ba to ngin ya klan no ba ngin nung kertiang din show ya kamenen ya ka menen haringen thai khmat sya ka menta naga benta kala shai ka bha